Na šta te podsjeća ova planina kad je gledam odavde ovako zoomirano? Na more. Na talase? Da. Da, to je planina Kablar u koju ćemo sada da idemo. Da li znate gdje danas idemo na izlet? Ne. Idemo na planinu Kablar koja se vidi sa prozora vaše sobe. Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj video. Evo nas, iskoristili smo ovaj lep prolećni dan da odemo na planinu Kablar. Inače, kao što ste mogli da vidite u prethodnim minutima, planina Kablar, također i planina Ovčar se vide sa prozora naše kuće. Idemo sada da posjetimo taj bitnikovac po kome je planina Kablar poznata. Vidjet ćemo meandre Zapadne Morave. Da li se radujete što idemo na planinu Kablar? Da. Ja možete da verujete da se planina Kablar vidi od naše kuće iako je mnogo kilometara daleko od nas. Ja i dalje ne mogu da vjerujem. Ali nevjerovatno gledano, od naše kuće planina Kablar liči na talase, kao da smo na moru. Da, iz te perspektive zaista planina Kablar, kao što ste mogli da vidite, deluje kao dva mala talasa, ali evo kako se približavamo iz ove perspektive već drugačije izgleda nego kao što izgleda gledano od naše kuće. Evo, uskoro smo tamo, po navigaciji imamo još nekih 20 km ili pola sata vožnje. Stefi? Volim. Je više voliš da ideš na planinu ili na more? Na more. Zbog čega? Zato što mogu da se kupam. A na planini ne možeš? Ne. Ono što je također važno, a po čemu je Ovčarsko-Kablarska klisura poznata, su i pravoslavni manastiri koji se ovdje nalazi. Od ukupno 10 km koliko ima od Ibarske magistrale do vrha Kablara, znači polovina puta je asfaltirana i evo, nakon 5 km naišli smo na ovaj makadam. Znači put, nažalost, nije dalje asfaltiran, ali se nadamo da će se zbog razvoja turizma i značaja planine Kablar i tog vidikovca koji se gore nalazi i ova dionica puta u nekoj bližoj budućnosti uraditi.
Da li ste srećni što smo stigli skoro na vrh Kablara? Da. Evo sad ćemo da vidimo na ovom putokazu piše da moramo nekih 600 metara pešice da krenemo. Da. To je odlična prilika da se malo prošetamo, ne moramo skroz sa kolima da stignemo do gore. Da. Hajde, idemo polako. Ajde. Ne približava se, ali... Posle sat vremena vožnje koliko je vremenski trebalo da od naše kuće stignemo skoro do samog vrha planine Kablar, mi se nalazimo u šumi i polako šumskim putem koji možete jedino pešice da idete. Polako se penjemo oko samom vrhu Kablara i dolazimo do tog čuvenog Vidikovca još malo. Zašto je ovo tako? Nakon 15 minuta koliko smo pešačili od mjesta gdje smo ostavili auto, mi smo stigli do samog vrha planine Kablar. Pogled odavde je zaista fantastičan. Iza mene se nalazi planina Ovčar. Između planine Kablar i planine Ovčar protiče reka Zapadna Morava i na taj način deli ove dve planine. Dođi da vidiš kakav je pogled odavde. Nemoj da se plašiš. Ne. Či se ti plašiš? Ne. Kako ti izgleda pogled odavde? Divno. Prelepo je, nevjerovatno. I ne rijeka dole. Tako je, koja je to rijeka? Šta smo rekli? Zapadna Morava. Da. Zašto se plašiš, Mili? Da ne padne. Ali ne možeš, ima zaštitna ograda. Pogledaj kako ja.